Ayyaana Faasikaa bara 2016 sababeeffachuun baazaarii fi agarsiifni fayyadamtootaa fi oomishtoota walitti fiduu guyyoota 17 turu galma barkumeetti qophaa'e. Baazaaricha kan qopheesse Barriikoo Entertainmentii yoo ta'u, daldaltoonnii fi dhaabbileen oomishtoota 2000 ol kan irratti hirmaatan ta'a jedhameera. Darajjee Goonfaa gabaasa dabalataa qaba. Dhaabbanni qindeessaa sagantaalee Baarook jedhamu guyyaa fi ayyaanota gurguddoo irratti sagantaawwan bashannanaa fi agarsiisa adda addaa qopheessuudhaan beekamu. Ayyaana Faasikaa bara kana kabajamu sababeeffachuudhaan baazaarii fi agarsiisa 7 turu galma Miilineemitti qopheessee jira. Baazariin kunis kamisa eebila 10 hanga sanbata eebila 25 bara 2016tti kan taasifamu yoo ta'u, harka 70 ol dhaabbileen alaa galchitootaa fi oomishtoonni irratti hirmaachuudhaan fayyadamtoonni gatii madaalawaadhaan oomisha barbaadan akka argataniif kan gargaaru ta'u walitti qabaan boordii dhaabbatichaa obbo Ndaalkaachoo Tafarraa kan himan. ባዛር ሲመጣ ሰው ቅናሽ አስቦ ይመጣል። ማስታወቂያው ላይ ቅናሽ ተብሎ ይነገራል፣ ግን ሲመጣ ውድ ነው የሚል ነገር አለ። ያንን ለማስቀረት ከ70% በላይ አስመጪዎችና ገበሬዎችን ነው እዚህ ቦታ ላይ ታሳቢ አድርገን እየሰራን ያለነው። እሱንም አቅምን ያማከለ እንዲሆን የመጋዘን የቦታ ክራዩን ከ35,000 ብር ጀምሮ ነው ያደረግነው። ለምን 100 እና 120 ሺህ ብር ይከራይ የነበረው እዚህ ቦታ ላይ የነበረው ቦታ 35,000 ብር ጀምሮ አድርገናል። ያ ለነጋዴውም ለማህበረሰቡም የሚጠቅም ነገር እንዲደረግ ከማሰብ ይሄንን አድርገናል። ዋጋም በዛው ልክ ለተጠቃሚ ይቀንሳል የሚል እምነት አለን። አስመጪውም ገበሬውም እዚህ ቦታ ላይ ስለሚኖር ህዝቡ የመጠቀም እድሉ ሰፊ ነው ብለን እናምናለን። Abbatichi dhaabbilee oomishtoota fi fayyadamtoota walitti fiduu qofa osoo hin taane dhaabbilee tajaajila hawaasaa fi hojii tola ooltummaa hojjetan hedduun hojii isaanii bilisaan hawaasatti akka beeksifatan taasifamuus eeraniiru. ማህበራዊ ኃላፊነታችንን ለመወጣት ባሮክ እንደ ባሮክ ከ50 ለሚበልጡ የእርዳታ ድርጅቶች ወይም የግብረ ሰናይ ቦታ በነፃ በመስጠት ባሮክ ቦታውን ቢያከራይ ከ1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር በላይ ሊያገኝ የሚችልበትን ገንዘብ ለነሱ ነፃ በማድረግ የሚገባው ሰው እየጎበኘ ለሚረዷቸው ሰዎች እርዳታ እንዲያደርግ ማስታወቂያችን ላይ ያስገባናቸው ነው። ቦታውንም በነፃ ሰጥተን እዚህ ላይ እነሱ ስራቸውን ጀምረዋል። ያው በተደጋጋሚ እንዳያችሁት ሲጎበኝም እንደነበረው የነፃ ቦታ ስጦታው ዘንድሮ በፋሲካ እንደቀጠለ ነው ያለው። እሱ ነው ያለው። ቦታውን ወስደው አገልግሎታቸውን ዛሬ ያስተዋውቃሉ፣ ምርቶቻቸውን ይሸጣሉ። Baazarii fi agarsiisni akkasii qaala'insa jireenyaa fi sababa ayyaanan gatii dabaluu danda'u tasgabbeessuun oomisha gatii madaalawaadhaan argachuudhaaf kan gargaaru ta'uu fi kunis eebila 12 bara 2016 bakka qondaaltonni mootummaa olaanoon daldaltoonni fi qooda fudhattoonni biroo argamanitti kan banamu ta'uu Daayirekteerri Kominikeeshinii dhaabbatichaa Obbo Abrahaam Gizaw kan himan. በዚህ በታላቁ ዲሌማ አዳራሽ በዚህ የፋሲካ ኤክስፖ ላይ ሸማቹ የህብረተሰብ ክፍል በዓለም ምክንያት አድርጎ ከሚገጥመው የዋጋ ንረት በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲሁም በፋብሪካ ዋጋ በቅናሽ ራሱ አምራችና አስመጪ የሚገበያይበት እንዲሁም ደግሞ ሸማቹ ከፍተኛ የገበያ ሽያጭ በማግኘት ተጠቃሚ እንዲሆን ለማስቻል በርካታ ስራዎች ሲሰራ ቆይቷል። ሚያዝያ 12 ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች፣ ባለስልጣናት፣ እንዲሁም ሚኒስትሮች፣ ባለሀብቶች፣ ሚዲያ ሰዎችና ታዋቂ ግለሰቦች በተገኙበት በከፍተኛ ድምቀት የመክፈቻ ስነ ስርዓት ይኖራል። Kana dabalataaniis guyyaa guyyaadhaan artistoonni hedduun sirba aadaa fi ammayyaa isaanii kan irratti dhiyeessan akka ta'ellee eeramee jira. በቀን ከ7,000 እስከ 10,000 ጎብኚዎች ይኖሩታል ብለን እንጠብቃለን። ከዚህም በተጨማሪ በሀገራችን የሚገኙ በተለይ ትልልቅ ስመጥር የሆኑ ድምፃውያኖች በባህላዊና ዘመናዊ ባንድ ታጅበው ስራዎቻቸውን በመድረክ ላይ ያቀርባሉ።